Meghalaya जो तिब भाया का नहीं भा जिंगयो यंग का यो स्लब वो जोर बाहर जिसनम हिंरे हना प्रदी वो यो का बोन स्लब एम हरो चिबोन की विंता यंग जिला कि वे चम ये दुना ini ju ijing duna the chamaro hai chnong mau phan lor ha West Khasi Hills yang Meghalaya hana perdiwa embon ki pongom asodong ki thau lom yang ani chnong dang chami koi duna dunai bha mi ki wo pelang e ko slap ne nei bha o mani thau chong yang ki hajrong ki lom hai thau mem Sibun kicing hakabaya day vat kaneka te nikong ni ya kendu kicing haki yang kisam kijongi nang ta haki skor te tang yo iba ki kena skor kabamot ni lekai kum to haki skor iba kine ki kena skor mut ki don ki itaj ba tengah keli orang boleh ditai kumne ki ong thai ra namar ba menam step haying rungi lara nang ta menta ngil ondang ilawan haskoro ni habra namar haskor ni syadjang ya kum to tin dei namar kata kadau ni kasnong ni snotho bangi don hapdeng jong kajing don hapdeng jong kajing Hadini jingle iwadikisnam o thu ikilat kiluti katai ka chnang hai wakhadu de ko yo ya ko wi galat ko ye kre lang hapurdi ka Meghalaya Basin Development Authority MBDA Nagaland Empowerment of People Through Energy Development NEPED wa GIZ UDA ya ka tai ka chnang ya ka hydraulic rampom kajing mentoy kabangiyo habaya de bakane ka rampom kabaningkong kadei bechpang kumno bangin yo bandi namar kabajenjar palat kadei bet kumno bangin yo bandi eki ta hadin pade kajenjar bansum bansaj kamtam bat kipan khana namar kipan khana ladang imdon ki kamut kalong kabajaklia ya ka shnong ru te kamut kadei nauta kadau bangi sakwa ban yo ya ka kabaningkong kadei ba kajing yarap ka David baningkong kaya David na po kasnong hi kabaningkong ka yalam ban penyo ya ketika te hadin kata pade kani kabaya David kani ka basin kawan te andin baka pasin kalawan hangni kapan itu kenyangi ya kumki trasnong nang ta hadin berkeliawan kiwan ban sarwe hae jaka ban kanlong ban le ya kataka ka kum ban yo te hadin kata pade ki le kumno ki wan ken ki ong bahap ai da ka rampom kanang ba pensuk ki ka shnong akor rin ne hydram to akor pom ko kre kam da hydropower kani ka kor pom rin go yak heavy thau yu tip kam ka hydraulic head wa ko ko penmi wan ha ka hydraulic head ko rap hajrong ka hydraulic rampom de jupnam kam o pom ya ko na ka tulong cheki thau rap hajrong banyak ketulong klem na penam kam diki bor wana laj non ay bor tuj dan hiyang ko Okay, the ramp pump is a very simple machine. It just uses the power of water, because water when it flows downhill, it's got its own energy. So what the ramp pump does is it uses that energy and pumps water by itself by wasting a little water but pumping some of it up to a higher elevation where it can be used for anything. So I would say the main difference about the ramp pump is it doesn't require any external power source or motor. Ka hydraulic ram ka wanadu na chwa am go du artli dan hi ki tiar ki wakhi spring ne waste valve wo jo tip haro ten kamuklak valve o delivery check valve iwa penmanye ni iwa duna dor hypor wachna iwa suk upenne pensa iwa duna ilut kamjo iwa ye uchanya
MUV drive pipe uwa pentut ya ko na katulong kawa hajrong kamjo uwi to wan uwa sam ya ko lingbao new drive pipe chei thau ya rap hajrong ban ya katulong hagis nam arja khasan khanru ki dikhot ka tai ga chnong da pha ya ki chanagalan o yo ki ye ki jingsi kai hayato wechna ya karampom balai training shathisha po jongka Kohima po Kohima jongka ni kan nepet te hadin ba kila ai training kumtu kila ai bat ki theory bat ki practical kumtu kumut endang ni lawan page niru kalong hi kaju ye penut konsep nei bha oro ni project daya bha haperdi ke MGNREGS nya 1000% wa ke IBDLP 1000% kadwa ga GIZ daya rap ko wa penut hai wo the de karampom wi chna ya ka ye ki jing penyu pun kedau kaman wo chna ya ni de e de ka kun ho nya ga nepet na Nagaland Aliang Jonga District Administration especially DC report yang ba Eskarlindo nilai pet ikilat kilati kumno bana ga scheme bagi angka MGNREGS kilaban contribute hakaban puno kam ya ga jikmu te habai de bagi project kidan kembal lai hadu southly ki laban ong ki department ki bedan benta kawai ga Meghalaya Basin Development Authority kabar ga GIZ kabalai gede ke CNRD lengba gede ke scheme NREGS bat gabasau gede ke nepet banapo Nagaland kabade ke technical knowledge partners kaba yarap and fabricate gede ke pom bat menta ke singing semua buram babaro ngedon lang hangni bat bala ban inaugurate gede ke project kabala lang cisha haga khanyau turik runai wanru arajar khanyau depan man ya ke workshop hajrong ke phang catchment area management and climate change awareness daga BDU waka Institute of Natural Resources hay waki nong batay na nong klam hay ni to naga kunhon yung kanipet kinong ya chimbenta kuntuki ya kinong chongchnong yung kamaupan lur waki bru na sudong kamaupan lur kiwaya baha ne kiwaya ementa haka juga tau yung ka watershed na telori ni kinong chongchnong kiwa na jan na tay kiwaya yiw punam kam yung technology yung karampom le da ya chimbenta lang ki hay ni Yagan ni karampom da waya ka hakan rutrik ukumai chonglat arajar khanyau da Deputy Commissioner yang ka West Khasi Hill District haperdi we emlang ki he ki hanya ka Meghalaya Basin Development Authority NIPED GIZ wagi nong chongchnong wanitai this convergence is not at just the local level not by the departments alone this is national level and even international level headed by led by GIC itself. We have team from NEPED, we have village communities, we have SCSTE which did the water filter. Previously the water was not potable, although ramp pump, the hydraulic ramp pump worked beautifully. So we had to seek the suggestion of we've sent comments from PHE that didn't work out. Then we had to approach the SCSTE, which was kind enough to install one water filter, because of which now we have a drinkable potable water coming right from the source and supplying to various households in this village. I would hope that this is just the beginning, Maufanlur, and we have many other villages to come in the months and years to come. I already have a list of villages which are going to take up ramp pump, hydraulic ramp pump through convergence this year under Mautadrashan block. Kipat ka Maufanlur da jo chamjing e bhaki nei duna Henry Katni hadin wachna ya karampom kini ki e ki kho da duna bhaki Hana karampom umpu emukre kamba ko dewa pura ki nong chong chnong de yogi e minto yang gani wewa kermen ki slam hide daw ye ki pnam kam ya ko ko penmi nei ni nei bha ki jik pnam kam yang ki yo man gasngi